angka nama biasa makutana. Maka damanang kajik Nabi sallallahu alaihi wasallam milu isalawaki. Na yero salawai parelo doang. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam manasana ijami tama dirilana suruga. Manasana to salama. Manangka angka mopi taramasalawa taramilo doang. Jawabannya maka de Andri Gurutta. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarai sit di botolo penuai. Jadi iya Nabi sallallahu alaihi wasallam iya Nabi arwani atau makun rai arwani Nabi sallallahu alaihi wasallam urwani cedde mi pita utuna nama lakda masiri melo tari Nabi tak macalla rupana tapi maya keadaan ni makukui tanyana urwani balinna na urwanewe aga balinna urwanewe pak makun raya gare Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara nami anak yang menasah. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Camat Baranti, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Lurah, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Babinsah Kecamatan Baranti, yang sama-sama kita hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam dan petugas syara, para pengurus masjid, para pengurus BKMT, hadirin dan hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Labi-labi nikmat iman dan Islam nato angka si ringa-ringangi wi aleta untuk hadir ri masjid ta'i memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu dipaham Bapak Ibu, memperingati Maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukurutta lori Allah Subhanahu wa taala. Rigau angkana ipancaji, rigau angkana ipallahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam rilibutna iwan wali. Di dalam hadis qudsi makdefong Allah Subhanahu wa taala, laulaka ya Muhammad
ma khalaqtul aflak. Seandainya tania iko Muhammad nasafung Allah subhanahu wa ta'ala de o pancaji siwa-siwai, de o pancaji alangi, de o pancaji lino lolol lisa. Jadi di gagamana ki seandainya tania Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Nabi sebagai pengganti zaman. Dulunya zaman jahiliyah, sekarang menjadi zaman Islamiyah. Di zaman jahiliyah, iero ara iriolo sebelum angka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwa na pak bilik-biling alina. Liwa na pak bilik-biling alina. Alina mato maka buah puang, alina mato sompai, alina mato pacapu ipuan. Nah sebab maka buah ipuang polio korutie. Napa na sompa? Nareko maliwasangi nandre ingat na jolo puanna. Maliwasa si nandre sido cilin na. Gangka na capu puanna. Jadi liwa na pak bilik-biling alina. Di zaman jahiliyah iero makun raye digaga angkatna. Bu, oh ibu. Di zaman jahiliyah iero makun raye digaga angkatna. Digaga nilaina. Malada matuna ritalai makun rai. Tapi angkana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malahir rilewon na yitanai. Subhanallah. Yakka idarajat na makun rai. Malada ipakalak bi makun rai. Alhamdulillah. Makanya nariko acara maulid harus meto mega makunre hadir. Nah, sebab pura yakka darajatna. Pada maki kuihi mega hadir makunre latu imunri. Oko terasi witaro. Walaupun akatana tallo minakatai atau sokko minakatai. Tapi intinya pada angka mana kitu syukuru Lorifong Allah subhanahu wa ta'ala angkana ipal lahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam rilibuk na iwan walimah. Yang kedua, memperingati maulid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada angka kitu mapoji lori Nabi ta. Jadi iye kegiatan ta'i taniatu kegiatan sia-sia. Sekali lagi, iye kegiatan ta'i tania kegiatan sia-sia. Maega manfaatna iye kegiatan ta'i. Walaupun sebahagian siji salata nanggai iya kegiatannya kegiatan sia-sia, kegiatan degaga manfaatna, kegiatan bid'ah. Tapi insyaallah Bapak Ibu, kehadiratta sumbangatta apakah itu telo soko bepa wai angkatowita peni cantik. Insyaallah Bapak Ibu, kehadiratta sumbangatta angke mancaji sabir sisena fong Allah subhanahu wa ta'ala, maka da angka ki mapoji lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami doakan
Mudah-mudahan pada angka ki lolongan syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reisrmonrinna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sekali lagi, mudah-mudahan pada angka ki lolongan syafaatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam reisrmonrinna fung Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah sebab degaga Nabi, degaga suruh reisrmonrinna fung Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu, yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan sangadinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sininna atamatapat fung Allah subhanahu wa ta'ala angkai hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purana jami manang umatna tamari lalanna suruga. Iya meloe. Sekali lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purana jami manang umatna tamari lalanna suruga. Iya meloe. Melomo kita masuruga Pak. Cakaruk duni wita Bapak. Melomo kita masuruga Pak. Ibu melo kita masuruga. Ibu melo kita masuruga. Alhamdulillah. Narik komaelo kita marilalan na suruga Bapak Ibu. Tangkalinga iya ada na nabita. Aga nasa nabita. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sininna ummatku tamamana suruga. Illa man aba. Sangadinna tociai. Makutani sahabat, ya Rasulullah, suruna Allah Ta'ala ang kagapali ummata ciyata masuruga mapibali nabita makada angka. Jadi angka meto umat na nabita ciyata masuruga, padahal pura ni ijami niga na tau jaro iya naritu tahu mengaku nasang alena ummak loria nasa nabita na yakia de na poji de to na chorwi ajarakku. Betongan na ada mengaku bawang ummak lori nabita tapi tidak ada pembuktian de na poji de to na chorwi ajaran nabita sallallahu alaihi wasallam. Padahal di dalam hadis lain makna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi to macurwi ajarakku nasa Nabi faqad ahabbani berarti mapuji wiloria. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi to mapoji loria nasa nabita kana ma'i fil jannah. Si bawa kak matu tamarilalanna surga pamasena fung Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manasa adanna nabita maka narik kumailo kita marilalanna suruga angka lalu ki mapoji narkoriasangnya alewe mapoji angka lalu ki macurwi ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aga ajaran Nabi tania ajaran Nabi napoji malaga-lagai. Jadi anak-anakku aja malaga-laga matu. Engkau mama campuran ustaz. Tania ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia macam cengi. Tania ajaran Nabi. Aga pale ajaran Nabi tidak lain adalah
pekko carana nama kanja hubungat tak lori fangallahu subhanahu wa ta'ala anrangi hubungat tak ripadat tak rupa tau sampajangi puasai sakai haji begitupun ibadah lainnya semuanya berketujuan pekko carana nama kasing asisumpungat tak lori fangallahu subhanahu wa ta'ala si bawa asisumpungat tak padat tak rupa tau. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Duribat alaihimul dhillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Aga batonganna Duribat alaihimul dhillatu, mereka meliputi kehinaan sininna rupa tawe angka manangi matuna angka manangi degaga angkana aina masukifu dimanapun mereka berada. Jadi tenre mondro ero rupa tawi tatta imatuna tatta idegaga angkana namoni tosogi namoni to matanre pangkat dan jabatannya namoni to jago nasang alena tatta imatuna tenre mondo tatta imatuna illa kecuali sangadinna hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi ia panangka angkat na rupa tawi nari kumakanja iduai hablum minallah wa hablum minan nas. Na iya na ajaran na Nabi sallallahu alaihi wasallam milu italadani. Sinin na atamatapat na fang Allah subhanahu wa ta'ala ang kay hadir. Ang kanang kawattu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de na paja tararampi ki idi ummatna. Ummati, ummati, ummati. Ummaku, ummaku, ummaku. Begitu perhatiannya, begitu pedulihnya, begitu cintanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umatnya. Olehnya itu Bapak Ibu, pada launi mai bali wipapojinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipamegete pat dampe rampe tak lori Nabi dengan memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad. Ini mani tega melo tapaki. Yang penting angka ki masalawat lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah sebab ipaham makada iya salawat salah seddi parentana fong Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Agak luar biasa na iya perintah salawat fong Allah subhanahu wa ta'ala jolo jamai napa na perintah de na pada sampajangi fong Allah subhanahu wa ta'ala maperintangi sampajangi na yakia fong Allah subhanahu wa ta'ala de na sampajang fong Allah subhanahu wa ta'ala maperintangi puasai na yakia fong Allah subhanahu wa ta'ala de na puasa. Begitupun sakatang haji na perintami ba fong Allah subhanahu wa ta'ala na yakia fong Allah subhanahu wa ta'ala de na jamai. Tapi perintah bersalawat fong Allah subhanahu wa ta'ala jolo jamai napa na perintah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sitongat-tongan na Allah subhanahu wa ta'ala si bawa malaikatna masalawa lori nabitta. Remon ripurana masalawa Allah subhanahu wa ta'ala napa kitu na perintah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sinin na to matappa as-salawatu kulori nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka nama biasa makutana makadamanang kajit nabitta sallallahu alaihi wasallam milu isalawaki na yero salawai parelo doang. Sedangkan nabitta sallallahu alaihi wasallam manasana ijami tama dirilanna suruga. Manasana to salama manang ka ang kamopi tara masalawa tara milodoangan. Jawabannya maka de andri gurutta iyaro nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarai sit di botolo penuai. Jadi iyaro nabitta sallallahu alaihi wasallam ibarai sit di botolo penuai. Iyaro botolo ay penoi wai nariko ili sarimopi wai tentu bocoy. Tentu tak bolo-boloi. Tenda tak bolo ero wai tentu oko sekitar na iyaro botolo. Makoto nero nariko angka ki masalawa lori nabitta majapung itu salawatta lisi motoy oko idi. Nah, sebab makin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi to masalawak loria cicang isalawaki rifong Allah subhanahu wa ta'ala bikasapuluh. Na iya salawak na fong Allah subhanahu wa ta'ala bapak ibu wadi jaji asalamakan wadi jaji adisingang wadi jaji kesuksesan dan lain sebagainya. Jadi luar biasa ditalai salawat. Bahkan menurut riwayat angka apa malaikat mak janji lori Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk to angkai masalawat. Malaikat yang pertama malaikat Jibril. Maka dia malaikat Jibril, ya Muhammad nigi ummakmu masalawak loriko upulete oko siratal mustaqim pada bila tak kajui. Malaikat yang kedua malaikat Mikail. Maka ya Muhammad nigi ummakmu masalawak loriko nariko angka ni rupa tawe ripada masyar sejak kami mata soe pole ko uluwe pada angka mana ni madakka rupa tawe angka kapirang iwai pole oko talaga al-Kautsar untuk tomangkai masalawat. Malaikat yang ketiga malaikat Israfil. Maka ya Muhammad nigi ummakmu masalawak loriko suju karifong Allah subhanahu wa ta'ala de otoko pole risujukku nariko de ya dampang indosana ummakmu to angkai masalawak. Malaikat yang keempat malaikat Israel, malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Maka ya Muhammad nigi ummakmu masalawak loriko nariko nadapi ni matu ajalanna o cabut ni nyawana pada toha o cabut na nyawana
nabi-nabi nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa Bapak Ibu. Alak biran naritallai salawa. Iya rotomatori lota. Malak dan napakaraja ritallai barasanji. Nah sebab napahang. Maka da iya ro isat na barasanji. Asan na nabi tak maiga. Nah sebab sejarah na nabi tak. Maiga salawak rilalanna. Makanya iya rotomatori lota. Wadi jaji yang kamu pelaksanakan ni makikui. Maliwi oto baru mak barasanji. Maliwi motor baru mak barasanji. Mendre ibola baru mak barasanji. Mendre ibene baru deto kapan nak barasanji di. Jadi maladan apakah raja ritalai salawa tomotor yolota. Sini na tamatapan na fong Allah subhanahu wa ta'ala ang kay hadir. Lanjut. Untuk kita semangatkan lagi suasana ini, marilah kita bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut, kita bersalawat supaya tak dengi ero cakarut duta. Jadi kita bersalawat, kita hadirkan rasa rindu kita kepada Rasulullah. Kita hadirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini na tempat na fong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi purai ilanti. Nabi purai yutus rifong Allah subhanahu wa ta'ala rilebok na iya tanay. Rilebok na iwano alinui sebagai uswatun hasanah. Contoh telada yang baik. Contoh makasing, contoh malakbi, riseseta idirupa tawi, untuk lolongangi iro asalamakangi anya menyamangi rilino makito puri akhir. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, makdefang Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaka la ala khuluqin azim. Majapu sitangon na iko Muhammad nasa fong Allah subhanahu wa ta'ala. Angka ko mapunay perilaku yang agung. Ampe kedo makasing, ampe kedo malabi yang patut dicontoh. Jadi fong Allah subhanahu wa ta'ala sendiri makui ampe kedo na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa, yang patut dicontoh. Sebagai bukti, maka iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi metoi contoh, wadi metoi teladani, maka dia andre guru tasyik Jafar ilalan na barasanjiye pada denre na bacangki ustasta. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yakhsifu na'lah wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmatihi ahlihi bisiratin sariyah. Aga batonganna
wa kana sallallahu alaihi wasallam iyaro nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam namoro siddi syadidal haya matan resiri. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu matan resiri. Angkanang kawattu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jokka-jokka si bawa sahabat lawi pacing Ka'bah. Tempona na pacing Ka'bah Nabi napa angka angin malada. Na sambari jubana Nabi baju kuruna Nabi sampai-sampai talilingi iya ro baju kuruna Nabi sallallahu alaihi wasallam cek depita utuna Nabi agar yaksina Nabi subhanallah macalla rupana Nabi bahkan melo tarri Nabi cek depita auratna cek deipita utuna. Bu, oh ibu, iya ro nabitta arwani atau makun rai? Arwani. Nabitta sallallahu alaihi wasallam urwani cedde mi pita utuna nama lakda masiri melo tarri nabitta macalla rupanna tapi maya keadaan ni makukui tanyana urwane balinna na urwanewe aga balinna urwanewe pak makun raya gare makun raya tanyana utuna pita yasedna na utuna pita angka mopi mi cawa-cawa ritangana to igai degaga sirina onrotona idi na pandraseki oronewi irite tamondosa de irite barang bagus sini na kamatapan na fong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir ari ngarakibu di zaman jahiliyah degaga tu angkat tak iya makikwe nakai darajata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi aja tapaka siri wi Nabi ta naswa makikwe menresi asan na makun raye angka siriya sa palakor makun remo gajan akan narisangi palakor jadi pa angka siya sa palakor makun resi na tuju iya tosi di arwanewe nariko angka na bineta wasang aja na mapoji pakacece makun ray masa di bu setuju nah, sekali lagi idi arwanewe nariko angka na bineta aja na tapoji pakacece makun ray lagi makan jatuh arwanewe nariko matandri siri tapi labi makasipa nariko makun raye matanre tanre siri jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu matanre siri masiri Nabi sallallahu alaihi wasallam de napigau de ceri lalan nasi sosiwani makanya ini sebagai umatnya angkatoki torangi siri alita masiri ki fong Allah subhanahu wa ta'ala maraki agalakang fong Allah subhanahu wa ta'ala maraki pakuliang waramparang adi singang taki guna mana ngiru untuk mapideci sini na tamatapan na fong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wattawadu yakhsifu na'lah Nabi sallallahu alaihi wasallam maraja mappakatuna ali Nabi sallallahu alaihi wasallam de na maborroh de na melo yacang de na sombon Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan memang kita sebagai manusia hidup di dunia ini degaga wat disombongkan, degaga wat dia boro-boroang. Ipaham makada iya waram parangi pangkat dan jabatan cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Cuma titipan Allah Subhanahu wa taala. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ia waram parangi pangkat dan jabatan narikutanya ini selai pasti alena seleki. Coba kita renungkan dan coba kita sadari, maka da iya ro ide rupa tauwe tuo kiri lebok na iya taneri lebok na iwan walinui tidak membawa apa-apa. Degaga ibawa masuki pole ribabuan na indota degaga ibawa masuk. Degaga to masuk pole ribabuan na indona bawa ulawang. Degaga to masuk pole ribabuan na indona bawa sertifikat tanah, bawa pangkat dan jabatan. Tapi kita keluar dari perut ibu kita dalam keadaan kosong. Degaga ibawa. Setelah kita dilahirkan, dirawat, dibesarkan, baru kita diberikan apa-apa. Angkana to ireyang abatirang, angkana to ireyang asogirang, angkana to iriya pangkat dan jabatan, angkana to ireyang amacang. Niga to maraki, niga to maraki, tania neneta, tania to matotta. Tapi niga paling maraki tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan manusia untuk sombong. Tidak ada alasan manusia untuk takabur. Degaga alasan na rupa tau pak. Degaga alasan na rupa tau ibu. Melo si pandang enteng padan na rupa tau. Na sebab sinin na sewa-sewai. Apun na namana mifong Allah Subhanahu wa taala. Degaga cek demo apun nata di rupa tau. Makanya angka tu ada natoriolota tato batak ko na sebab lampu membesikal na sebab gatang akawali ko na sebab ada tongang musandri indo ambo tu mapasilengang alis sipak na wei mariawan na mai gagunana betongan na ada aki guna ki ripadata rupa tau khairun das anfa'uhum linnas nasan nabita si kanja-kanja nata sedia rupa tau. Ia narituto angkai makiguna ripadan na rupa tau. Jadi akiguna kiripadata rupa tau. Maiga waram parata taki gunangi warat paranta untuk mapideci. Matandre pangkat dan jabatatta taki gunangi pangkat dan jabatan kita untuk mapideci. Mawataki taki gunangi awatangata untuk mapideci. Macaki taki gunangi amacangata untuk mapideci. Jadi angka ki mapideci daripada tarupa tau. Sini na tamatapan na fong Allah Subhanahu wa taala ki hadir. Jadi Bapak Ibu, iya mo dua ampe kedo na Nabi sallallahu alaihi wasallam icontoh kita terapkan dalam kehidupan kita, iterapkan yoki kampot tae. Insyaallah pasti amak kampot tak mematin rona bapak babinsah degaga rusak aga sebabna na sebab narik kumatan risirimanan ni tawe masiri ni makbali masiri ni maceko-ceko masiri ni pigau anu nacace fong Allah Subhanahu wa taala anu nacace pemerintah agapi pasti ama degaga rusak apalagi nariko degaga na to sombong o korilalan na kampotta degaga na to maborro korilalan na kampotta pasti pada angka mana kisi pakalabi pasti angka mana kisi pakenga si masi-masi o kampotta
Dan insya Allah no ibarakat na fong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu yutusu ko fong Allah subhanahu wa ta'ala rilibot na yitaner rilibot na iwan walinoy sebagai liutammima makarimal akhlak, untuk sempurnakan ampi kedota idi rupa tawi wa rahmatan lil alamin, anrangi pamasi risinin na alami sinina atamatapun na fong Allah subhanahu wa ta'ala ke hadir. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara kita ini dapat diberkahi dan kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jabir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya hikmah maulid, maka selesai